Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. Digel hoşeng programekî heftane li ser ekranê Xanî TV'ye. Her roja sêşembê saet 8 êvarê li gorî dema Ewropa ez li benda we me, hûn jî li benda bibin. Temaşevanê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de em ê mijara herî giring a herî stratejîk û rojava Tirkiye û Kurdistanê zeft kiribû binirxînin, li ser piçekî biaxivin. Mebesta min jî bi vê mijarê hilbijartinên Tirkiyeyê 2023 berî em dest bi mijara xwe bikin, fincana qehwe xwe hasir bikin û de em dest pê bikin. Li gorî encamê ku derketî heta niha dibe ku neê dawî bin jî Recep Tayyip Erdogan wê bimîne serok Komar 49.40 ji dengan wergirtiye û Kemal Kılıçdaroğlu 44.45. Ev encam, ev dengwergirtin çi didê diyar kirin ku Kılıçdaroğlu plus Apoçî plus çepgirên Tirk plus yanî evana hemû xaşo opozisyona Tirkiye, opozisyona desthilatdariyê hemû xwe guvaştin. Tevlî wan Ahmed Davutoğlu ê ku AKP wişda mezrînerê AKP bû, Elî Babacan ku ew jî wezîr û cîgirê serok wezîr û yanî di nava dewleta Tirk û hikûmeta Tirk jî naskirî bû. Li paş perdê Abdullah Gül. Evan vana hemû bi ser hevdû de xwe guvaştin, vir de anîn, qerebaliga wan, qîşqîca wan, xircira wan zêdetirî mehekî ev derket. Lê ji mesela serokkomariyê jî li ser asta parlamentoyê jî yanî kî li xircir û qerebaliq û qîşqîca medya PKK guhdar bikirana û hesab xwestin ku ew 600 kursiyê parlamentoya Tirkiye wê hemû PKK û Sirî Süreyya Önder û Sezayî Temelî û ev çepgirên Tirk ew ê têxin bin destê xwe newlo bû. Ji niha PKK û medya wê jî wê li bihaneya bigere, wê li hiceta bigere. Di hilbijartinên 2018 de Hadep yanî bi tena serê xwe bû, yanî neqwese eşxwe Hadep çi koalîsyona hinek çepgir Tirkiyê ji mir kirin, çep û kesk partiya çep û keskan hinek çepgirên din jî tevlî xwe kirin. Lê encamên hilbijartinê ê 2018 ê Hadepê ji ê ana çêtir bû. Ser asta denga yanî 11 nokta nizamçı anîbûn havê hilbijartinê 10 û nokta hinek tiştê din yanî hûrik yanî şikestin kusûr. Ser asta kursiyan jî 67 bû. Niha li gorî encamayê tiştê tekez bî 63 bere bibe 64. Bigîşte 67 jî yanî heqwasa sal, heqwasa navber
تجيه خود بمينا ديمكي بروبليمك هي ديمكي كيشيكي هي تولي ولوجي خمناك برا شيستو حفت كرسي بن أزولو جم قد بجم يعني أوينيك جن شيستو حفتا سسيجي جمع حفتي كرسي ده جمع حشتي كرسي وكيدنا مش كرسي ده بكن يعني أوان أنجامي هاني دزيك هودوده يعني تولي كل آلية رقمها هجمارة مرلي بنر دانيا مرلي بنر كو هذا شونا خود مايو وشون دفقريا نتني شونا خود مايو شون دفقريا يلخم كرناين فارسية خنادن عرديشي نابجن حساب خواستني دسبيكي أهل بجارتنا حساب خواستن وحساب خواستن كباشنها گلی کرد کیوی وره حساب جهاده بی بخوازه جوان کوالسیونین گنی کچی کری کیوی وره حساب جه پککی بخوازه شتر بی رو شاهانه اری وندو خوازن AKP جه آمده درینن AKP آمده درینن و باقش بکن کردستان جه AKP باقش بکن ای بس ون جهبتینن وجهبه آنی کردستانی ده تاریخا جهبه ده دیروکا جهبه ده جو مصطفى كمال اتاتورك حتى روجا ایرو تجاری جهبه لآمده سری سدی هفته دنگنانیه لآمده و همو باجاره دن يعني دیامه فقیر هفته و 5 سالیه چوی آپوچیه يعني ميلاوي آپوچیایی و چوی دنگی خدا اره یاد دنگی خود بده هذا بدو کو چند کردین کو ای آمده هی نا ناور دنگی خدا ای جهب داخلش دارو امجا يعني خاپاندنه کی ولو مزن هي دناوا كتليا بككي دناوا مديا بككي دوم مديا بككي شوبان يعني مرة ساعتكي لمديا بككي تماشا بكوكي كومارو خوش كنجتك يعني براستي شكي ولو عجيب من الأوستير كتيبي نري من نري بطلي فيلم بي سلمان أو يكي أزويناز دماكو أدروش تيفي دز دخبتيم کاج نسيبيني کاج جوا باطماني نجم شكي دري يعني خورتكي ولو وطقطق وبقبقاوي يعني تعلقاوي بروشنامة إنها بطي فيلم قراسي زلاما إيستير كتيبي أو قربو يعني وكي تدبيقي كستيد انما خمناك يعني البيروز به لي بقشتي ميديا بككي حمو كنالين ويب سايتين وي دي خدمتا جهبي دبون دي خدمتا كماليستي دبون ريكلام ج كمال قلجدار اوغلو دكرن تدقو قيميري جاوانه پر عجيب پر ولو دي مكي حق واسا الصال لهمبري اري AKP و اردوغان لهمبري كردا فاشيزمكي مزن مشانديه لي PKK جي د مديا خوده و د پوليتيكيا خوده دجياتي كي پر مزن لدجدي اسلاميستا لدجي لدجي AKP د مديا خوده پر بكاراني سياست نولوية سياست نكو تدجمنات شيء بكنها تحقق سدجاتي كر أو أردوغان سري سدي شلونه يعني أردوغان بالتنا سري خوا بهوالي خوار خمناك بمهابير بنظام كيره بكواليسيونا بوشيكيري سري سدي شلونه آني نيوي گلي ترك نیوی گلی ترک دنگی خودان اردوغان وی هل بجارتن نه نامزد زیوه و کمال قلشدار اولو نیوی گلی ترکیه بو کردی خو به عربی خو به چرکزی خو به لازی خو به علوی خو به حمود تشتی خو دنگی خودان اردوغان قی او رقم تشتکی دود ناجینه تشتكي ولو سري ود نالفين يكون بشكل خو بقرن حسابش خو بخوازن ام چوا كاربن ام وكي هيزكي سياسي ام چوا كاربن كانالا ب AKP رفكن ب اردوغان رفكن كو ام كاربن دنافر
بچێکی ji بۆ mafê Kurda ji بۆ doza Kurda li çareseriyekî bigerin. Çareserî wê nelcem Kemal Kılıçdaroğlu'ye. Ana sibe Kemal Kılıçdaroğlu bibe serokê Komarê û partiya wî jî di sêsîd kursî jî di hundirê parlamentoyê bistîne, dîsa wê doza Kurd tiştê ku di yanî tiştê ku di dema Erdogan bi dest xistî wê wenda bike. Ev ji 2002 heya 2023 Kurd şêwekî şêweyan hinek qezen cinek destkeft bi dest xistin. 2013 û 2014 Sirî Sirêya Önder û Cemîl Bayîk heşayê hezûra we pê dirîtin û çîroka xendek mendeka çêkirin û Osman Baydemir mecbûr ma were Ewropa û Selahedîn Demirtaş mecbûr ma bive li hengê sosyal medya di hundirê zindanê de û li bin wî hevdû ket. Sûcê kî bû? Sûcê Cemîl Bayîk û serokê fexrî ê PKK Sirî Sirêya Önder. Ku ev gotina serokê fexrî Sirî Sirêya Önder û apo ji Perwîn Buldan û İdrîs Balokan di hundirê zindanê de û Selahedîn Demirtaşî belkî hazir bû ji wan re digot. Apo ji wan re digot serokê me yê fexrî Sirî Sirêya Önder e. Baş e serokê wanî ka sezayî temelî serokê wanî kîjan ewaleyî, kîjan devereyî, kîjan ew ê. Siyaset ez wilo fehm dikim yanî me piçekî xwendî û me piçekî dinya dîtî û em aboçiyî mane û niha rexne li aboçiya dikin. Me piçekî ji siyasetê fêm kirî ku siyaset rêyekî alavekî ji bo çareseriyê ne ji bo dijminatî. Çawa paradîgmeya PKKya nû biratiya Gelan û heqxwasa faşîzmê li hemberî AKP gur dike û li hemberî kesên ku rexne li PKK dike gur dike. Yanî ka ez niha xweziya ji mala Xwedê re mane berê jî di vîdyoha digotî ez rûyê Zîbêr Eydar bibînim bê heqxwase zirta dida xwe û di berî hilbijartina. Ev kesên ku heqxwase ketin xefka mîtê û dewleta kûr û reklamê ji Kemal Kılıçdaroğlu û ji vê bloka genîr kirin ka ez rûyê wan bibînim niha de çi halî de ne. Yanî rûyê wan jî îdî bî wek çermê devê tu çoxê selêx vala yê fedî nakin. Nema ew hesab ji ber ku kesek hesab ji wan naxwaze. Kî were rexne li wan bike û hesab ji PKK û ji HDP bixwaze. Ew xwe dibêjin em partiya Tirkiye ne. Lê Kurd rabin bi zorê wê bikin partiyekî Kurdan. Medyaya Ereb jî yanî wilo ehmeqiyekî heye ku van kesên hanê li ser Kurda dihesibin. Sezayî temelî li ser Kurda dihesibin. Çî sezayî temelî Kurda heye? Çî Hesen Cemal bi Kurda heye yanî? Ev kesên hanê bi vî mantiqê hanê di nava raya giştiya cîhanê de di nava raya giştiya Ereb de wekî rêxistina Kurda wekî partiya Kurda. Partiya Kurdayê çi halê çi ew xwe dibêjin em partiya Tirkiye ne ne partiya Kurdistanê ne. Bi zorê wê rabin wê bikin partiyekî Kurda û serkurda werin hesab kirin. Di van encamê hanê de tiştê sereke me berê jî gotiye ez dubare dikim. Min heta min vîdyo jî digotî xelekê berî jî digotî li ser Facebook û Twitterê jî me behs kiriye ku PKK gerek çek deyne. Bahane û sedemên mana çekên PKK nemayê. Tu derbasî hilbijartina dibe, tu bi partiyên dewletê re koalisyona çê dike, tu dengê xwe dike di CHP û ê ku yanî kujerên komkujiya Dêrsimê ye hevan hemû tiştê hanê tu dike. Baş e û di nava dewleta Tirkî de û di nava qanûn û destûra Tirkî a ku em hemû jê nerazî. Çekê te çi dike? Pêwîstiya te bi çeka çi dike? Pêwîstiya te tu xort û keçên Kurda bişînin mirinê û tu xwîna wan birjîn û bi navê Kurdistan û navê te çi şêrîn e hemû dinya alem dizane em şer dikin ji bo te. Nabirê mijna pê be yanî rehma Xwedê li gora çiya be ev stran gelekî xweş e ya gelek caran me vê strana hanê gotî lê niha ji sala 2000 û berjor dinya alem hemû dizane ku hûn şerê we ne ji bo Kurdistanê
شري وجبو تركيا ديمقراطيك نها ريبري قالي كرد هي آبو ويكر ريبري قالي كرد نها ريبري قالي نتويا ديمقراطيك كمال كلجدار أغلوية دبي يقول كمال كلجدار أغلو إعلام كل من سر مديا بيكي دي ev rojnamevanên PKK'yê ku qaş û şirûve dikirin û analîza dikirin Kemal Kılıçdaroğlu bi dengê me wilo fexr ji xwe vedîn bi dengê Kurda li Amedê şêstî heftê noqta pêk anîye wilo tiştekî baş ji xwe re hesab baş e bi dengê te hêştayê te tiştekî baş kir ev ya dîrok ji we ji bîr nake çima ji bîr nake yani bi berê jî gotiye ez ê dubare bikim tevlî ku dubarekirin bi PKK û derdorên PKK bi kêr nayê Recep Tayyip Erdogan dema ku Mustafa Kemal Atatürk komkujî li Dêrsimê kir di sî û heşta de Recep Tayyip Erdogan ne li dinyayê bû ne li dinyayê wê çaxê çê nebû di sî û heşta de tevlî wilo Recep Tayyip Erdogan lêborîn ji gelê Kurd xwest behsa Ehmedê Xanê kir behsa Şivan Perwer kir behsa Ehmed Kaya kir di hundirê parlamentoya Tirkiye di hundirê parlamentoya Tirkiye Kurd bi Kurdî jî axivîn Ehmed Türk bi Kurdî axivî serdema AKP di serdema hikûmetên berê hikûmetên CHP û DYP û Dogrî Yolê û ew salên notî not û yekê Leyla Zana gotinek Kurdî tiştekî sûnda wê bi Tirkî bû jî sûnda Kemalîzmê bû got bi Kurdî bi vê sondê ji bo gelê Kurd û gelê Tirk xwar dinya xirab ji xwe re niha li binerin rewşa Tirkî çi hatiye yani serûbin qulubî ye dîmekî di vê qunaxa hanê de di vê rewşa hanê de partiyê te siyasî hene belediye heye hemû tiştê pêwîstiya te bi çeka çi ye berê jî gotiye ez dîsa dubare dikim dewleta kûr a Tirk hewcedariya wê bi tasfiyekirina PKK tune naxwazim PKK te hewcedariya dewleta Tirk bi bêçekkirina PKK tune bo karibana yani hek wasa nemaqûl e dewleta Tirk hek wasa sal derbas bibû nikarin PKK bêçek bikin nemaqûl e bixwestana wê kiribana nakin ditirsin yani eger PKK tasfiye bibe grûpekî din Kurda derkevin bi çek bi siyasî bi çi rengî bi têkoşînekî bimeşînin û dawa Kurd û Kurdistanê dawa federalîzmê dawa otonomî dawa kesayetî û neteweya Kurdî bikin mafê Kurda ê bingehîn bikin mafê çarenûsa Kurda bikin dewleta Tirk ji vê ditirse dibêje va PKK hemû tiştxwistî bin kontrolê partiyê dewletê dixe hundirê parlamentoyê zilamên mîtê dişîne hundirê parlamentoyê yekî wekî Sirreya Önder û Sezayî Temelî zilamên mîtê ne yên ez vê dibêjim bire gunehê wan stiyê mide zilamên mîtê ne endamên mîtê ne ê niha tu were hesab ji wan bixwe di nava HDP de endamên mîtê ne şûbhe li ser apoyê we serokê wê netewî serokê gelê Kurd şûbhe li ser wî heye ku têkiliya wî û mîtê û endametiya wî mîteyî kevne îjadetira bi vê dîmena hanê li pêşiya raya giştî raxe û şirûve be ku li ser biaxive pê aciz dibin dîn dibin tu dibê qey heşa huzûra we tu ser çavê wan dik û ew hek wasa sal vê makîneya hanê xapandina gelê Kurd van re benên han evê keç û xortên me yên ê ku yani hatine xapandin bi rastî çîroka Kurdistanê û çîroka nizam serxwebûnê û çîroka tevgera azadî hemû derew PKK bî wilo fabrîkeyekî ji hêlbirîna derew e ew bawer jî dik û xelkê jî bi zorê bi nezorê dide bawerkirin gelek nivîskar û rewşenbîr jî kirîne û wekî yani bexbexa dubare dikin û yani yekî tenê rabin rexne li van mesela hanê bikin nebese ez yani dema hene
كسندين جي رحنا الفي مثلا هاني ديكن البكيكي ودروين بكيكي وآلافين بكيكي وكالسيونا دولتها كورو بكيكي شو كواليسيون كو بكيكي بيوكي آلافكي جا آلافين دولتها كور دنافا جود يعني تركي وتركايتي وكماليست وفا أشكره ده لي دنافر والله ويجلو برجين كردي الخواكن وسلمان جمر در كيف جلي كردي الخواكه نزانم كيل در كيف ودمت يواندو بكردي جي باخبن لي بكردي ريكلاما تركبونه دكن باراتيجمايا واني نو كود ناسنامايا كرد كساياتيا كرد نافا كساياتيا ترك دي وندا بكن اوا اشارتي اشكره بو يعني تشتيكو مرخنا ذكر وما تقول چقويس سال نرواز بونن ديوان هلی بجارتني هانه ده اشکره و نانه کس دی بجه اره کلجدار oğlu به اردوغان چیتر bir çi çیتر کاجمر بیج ور بدفع کرن yani plan و proje وان و yol haritası çareser kirna mesela Kurd heyil cem Kemal Kılıçdaroğlu eşkere bikin tünne ne bejin yani باشه دما CHP de silahدار بو ji bo Kurda tiştekî kir na tune niha jî tuneyê wê sibe jî tunebe şen gotin mutne û xweş wek çîroka İsmet Inûnû dewlet a me tevayî û çîroka Lozanê niha di wê çîroka Lozanê de me berê jî gotiye İsmet Inûnû pîwistiya wî bi çend Kurda hebû ka Mustafa Kemal Atatürk pîwistiya wan bi çend Kurda hebû ana Apo û Qendîl û PKK û Hadep û Medep ew Kurdê wê be ew ê ne bes Kurdê wê çaxê li ber xwe ketin pozê wan şewitî Hesen Xeyrî Izra xweş gelê Kurd xwest evê di nava PKK pozê wan jî naşewite Izra xweşgelê Kurd jî naxwest nabêjin me siyaset kir wem şaşbûn û em hatin xapandin vê jî nakin dibê na em rastin êzingê me bi vî mintiqê hanê tev digerin medya PKK siyasetmedarê PKK hûn çi bixwazin yani bi vî îslûbê hanê vê xapandinê berdewam dikin û gelê me jî temaşe dike û li jêr çepkan dikin Kemal Kılıçdaroğlu kaya bû bi çi çêtir yani lêborîna xwe ji komkujiya Dêrsimê xwestiye na lêborîna xwe yani lêborîna xwe kî a manewî em ê bêjin ji ber ku ê ku vê komkujiya hanê kirî CHP bû partiya Mustafa Kemal Atatürk bû fikrê Mustafa Kemal Atatürk bû siyaset û polîtîkeya Mustafa Kemal Atatürk û İsmet Inûnû bû awan vê halê anîn serê Kurda serkirdeyên Kurda dar dekirin e'dam kirin kuştin talan kirin ev kî bûn Kemal Kılıçdaroğlu ew bi xwe yek ji qurbaniyên komkujiya Dêrsimê bavê wî kalî wî wê ji wê herêmê wan rakirin û wan koçî deverekî din kirine ew bi xwe qurbanî yani û jî di nava medya de dibêjin Kurd Alewî û nizanim çi tiştekî wilo yani tiştekî wilo genî derket meydanê tabloyekî wilo genî derket tabloyekî taifî çîroka Alewiyetê ku PKK Alewî niha tê di gelekî xurtin û CHP jî ji xwe Alewî tê dixurtin û ji dûr de yani rejîma Beşar Esed û rejîma Tehranê yani niha eger Kemal Kılıçdaroğlu bi ser bikeve İran bi ser dikeve rejîma Beşar Esed bi ser dikeve ez nabêjim Recep Tayyip Erdogan melayîket e lê PKK dema cihê xwe di vê sengerê hanê de dibîne sengerê CHP û ev çepgirên Tirkiyên genî ku piraniya Alewî jî di nav de ne dema cihê xwe tê de dibîne û belaş miftî belaş xweziya xwezî soz bana xwezî wilo yani xwezî bi ew soz û ew plan û ew peymanên wilo stratejî û bi garantî bana xem nakim hêv gotana siyaset e vala bê soz jî
بس وكيكي كولو هر يعني ولو بلاش ولو رحت خب فروش نها CHP plus PKK هذا كردين كامليست كردين كماليست آپویست و کمالیست ev derket dawiya PKK ev bû destpêka PKK jî ev bû lê me nezanî yani em hatibûn xapandin û gelek kesên din jî niha hatine xapandin bi li gorî me li gorî nerîna me divê PKK çeka deyne PKK çeka daneyn û ji ber dîsa teqteqê bike û li vir xortê Kurda bikuje û li Rojava ji mir zindana veke û Ciwan Brahîm bikişîne û bide kuştin nizanim kî Aldar bibe lêpirsînê û bi vî mintiqê hanê PKK demekî û ewlehiya Başûrê Kurdistanê tê xemetirsiyê suîkasta li vir bike teqîna li vir bike tiştên terorê li vir li dijî Kurdan li dijî Tirkan demekî tu ne tevgera azadî yê birê me tu tevgera antî azadiyê yê tu tevgera a yek ji alavên dewleta Kûr û mîta Tirk e ev e tu sebebê din tu behaneyê din ji mana çekê PKK re nema bes ez fêm nakim ku Osman Baydemir di 2009 de çar gotinên wilo got niha devî girtine naxive yani birêz Osman Baydemir xelk ji te hez dikin me hevdû ez 2013 li Amedê me hevdû Kongreya Pêna Kurd û birayê Osman Baydemir me dît me hevdû dîn min pirsekî siyasî jê kir got ji bo Xwedê ez di siyasetê de xeber nadim çima ya bu di siyasetê de xeber nadin ji ber ku PKK nedişti te xeber bide niha biaxiv Leyla Zana devî wî girtine Ahmed Türk xwe ixtiyar bî nikar tiştekî biaxive kî maye li meydanê kî maye Sirî Süreyya Önder serokê wê fexrî Osman Baydemir te qebûl dike ku Sirî Süreyya Önder serokê te fexrî be Leyla Zana te qebûl dike Sirî Süreyya Önder serokê te fexrî be ev hemû kesên giregirî ala navî wî çi ye Silho qebûl dike Kemal Kılıçdaroğlu serokê wî Newewî be serokê wî Netewî be xew kêfa xwe bes win evê ku piçekî nefesa Kurdayetiyê di we de heye yani Leyla Zana be Osman Baydemir be win qebûl dikin Sirî Süreyya Önder serokê we be win qebûl dikin Kemal Kılıçdaroğlu mînak û serokê we be yani eger win qebûl bêjin eşkere bêjin yani û nerînê xwe ê li rexneyî li çekên PKK li silahên PKK bêjin ev devgirtina we û destgirêdana we ji ber tirsa ji çekên PKK ji silahên PKK ku hûn wilo di ber de ditirsin û gotina xwe diqurtînin nerîna xwe û rastiya xwe û baweriya xwe diqurtînin maskekî apoçî datînin seriyê xwe û tên ser sehneya û bla 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 û bijî serokapo û tevgera azadiyê û tevgera netewî û ji van vir û derewê hanê yani îdî dem hatî yani em 100 sal nakomara Tirkî bi destê PKK xwenû dike komara ev 100 sal li ser komara Tirkî derbas bîye piştî 40-50 sal xwîn û şer û tekoşîn û kezebereşî û koçberî û gundwêrankirin encam ev netîce ev sonuc wek Tirka gotî ev Sirî Süreyya Önder serokê wê fexrî ye Kemal Kılıçdaroğlu yani serokkomarî namzetê wê serokkomarî ye ev kesên akademiyên siyasî û qerase û giregirên Tirkiyeyê ji xwe napirsin yani dîroka Tirkiye bidin ber xwe yani Tirk li dema Osmaniya de mîrnişîn bûn îmare bûn wekî dewlet bûn ne tenê yek di yek û di du û sisê
إمارة ميرنشينا بابان شهرزور مرواني بدرخاني قالك فقر ديروك نقص دور دما عثمانية أري عثمانية نو ناقجن يعني چه دقيجن كي دقيجن أنور باشا وطلعت باشا أبي عثمانية إيه هري داوي إيه لي عثمانية بري كرد شر كرن كرد چالدراني شر كرن لي همبري وي ميرنشين بدس خستن إمارة بدس خستن دس كافت بدس خستن اوتونومي بدس خستن دشاري چالدراني لي همبري صفويان كرد جي خوا پەیمانە خوا لەگەڵ عوسمانیە ڕاوەستیان لێ دەستکەوت بەدەستخستن دەما ئەم لەگەڵ مستەفا کەمال ئاتاتورک ئەم سەکنین وەکی کورد مە چ بدەستخست کۆمکوژی و داردەکردن و مرن و تنەکردن و ئینکارکردن و مەبێ بدەستخست نەها ئەم لەگەڵ کلیژدار ئۆغڵۆم ڕاوەستن دەمێت چی بدەستخن چی بدەستخن سوزی چنە یعنی سبەت وەرێ كمال كلجدار أغلو وتويتيخ تنقافك وتبيج أفا بروتوكول أفا بايمان أفا حمود اشتيك والسر مذكري تنة بآكبر وبحكان فيدان ره نها ناوي ويشي مراد قرأ إلان درد كبه وتبيج بروتوكول هاي بايمان هاي ونظام شاي امزاهي داعش كرا بكن لي بجهة بيركات شهي تشتكي ولو يعني براسي اف هالبجارتن دا ديار كرين كو تركيا تشتك ناوية ديمقراطية دي تركيا دعية دروا بس لفي قلي هاني بك تشتك ناوية ديمقراطية ناوى تركيا دعية هالبجارتن اف هالبجارتن اللي تركيا تشيد بونه ازلم تركيا وكي دولت يعني تور مقايسة بك بإيراني كون حوالبندين إيرانين PKK وين حوالبندين إيرانين وين آلافكي دست إيرانين يان مقايسة بك بهالبجارتني بهالبجارتني بشار أسد يعني عرض لكو عسمان لكو اف هردو حوالبندي والرجيم السوري ورجيم إيراني يعني لغوري اگر ام بهالبجارتنين دولتا ترك بيفن يعني وكي كنت عسمانا بعرضي دي بيفن وتابلي ولوجي وين حتى نهاور تشاك وسلاح ونظام شو جريلا واستران مران الشر وبوتان ودف وزرني وشخوا اف كردي مي سوري شخوا كلا وان دردي وان يعني انا بنزان يعني ام بكدها درو خاباندني كتير كيف كشكي كابس بس ام الفان فوتو هم بنرز بشترمي ورن أخافت ناخذ بردوام بك وەک مشوەر گوتی بڕاستی مەرە لە مەدیا پێکەکەی گوهدار بکە تەماشەکۆکی ئیشکەنجەی هنگی ولۆ زمانێکی کێڤن گەنی تۆزگرتی کۆفک کوفک 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 چییە گرتیە زمانێ ساڵێن حەشتەی ساڵێن نۆتی هینا بوویش منطقێ هانێ وێ خاپاندنا هانێ وان دەرەوێ هانێ هینا بەردەوامە يعني تو مرو لي بنروكي كود جبو كنت يكي إشكنجة بك برهر المديا بكي تماشا بك مخو إشكنجة ما بريار سد مو كالا بكي تشد بيجد وان هالبجارتني هاني ده الشغل ساعتك ساعات وتشتكي لستيرك تي في ونيجي ساعتك لروناهي تي في من الهرديان يعني روناهي قاشو بيدي من روناهي على ستيرك تي في قراسي ڕۆژنامەگەرە و شرۆڤەکاری سیاسی و نزانم چ شرۆڤەکەری سیاسی ئەو سەلمان دیت ئەف سەلمانێک و سەر تویتەری خەبەراش مردە یعنی وەختێک و ئەز ڕۆژ تیڤی بووم یعنی حسرەتیاوی بەم ژێر بێژن مەرحەبا ئەم سلاوەکی لێ بکەن ئەو نەهابی بەت لێ فیلم خەم ناکە لێ ڕۆناهی تیڤی
قاشو مدیاکی روجاوای کردستانی روناهی پیدی بیجر باکوری سه حب میوانین کدین دا آخفن باکوری ماقایه که همه ناف ده یکی کادرو کی پککی ای کرد سوری بره حاضر بانا سوریلیک بره حاضر بانا بچکی با آخویانا جبو بچکی توازن هبانا دو باکوری باش او هر چار باکوری لقامش لو چتکن وند بیجن کسک باکوری تنه اگر حق واسه کادروین دمدیا پیاده ده حق واسه باکوری هنه کاد آلی عسکری و اولکاری وکیدن بچقوی سب کادروین باکوری هنه يعني کا بيجن کا جمر في مثلا هاني شروفي بكن جبر چه اي بيجر وسي حب ميواني حمو باكوري بشتي من السر تويتر وفيسبوك بحثا في مثلا هاني كر سكرين شي قرت بلاف كر قيزا مالا قلوش مردكت انزم ناوي ويتشي اواكوش ملا بشي دبرسي دقو إشارة فتح كرني سر عنيا سروكاتيه تا أو إشارة فتح كرني سر عنيا سروكاتيه دي فقيرين ملا بشير رحمة قدي لي ورابه وچی بيش ملا بشير چول گروه چند گوتن يقوت وسروكي ما وكوي چه نبي وكوي چه نبو مبريشي بحثا به مثلا هاني كر ناوي مش بير كر كادرا پاكي كي جمالا قلويه او جمر دركتني ودا آخف وشروفي هذا كيل واقفتني و ل شوزاري قوتني وي قهدار بك بيجي قي يادي فياج سرحدي وموشي وآمدي نلقى مشلو تشيبي نماي حتى زماني خوان داكرنا زماني دايي كي آكو بيد آخوين آكو زماني أهلي قامشلو يكو كوش دايي كي خود بككي او زمان جدش جدوي وان درخستي وزماني خوا قستي دوي وان يعني اول سيمي فاني وان باكوري بون پشتر مالا خودي آفا او كادرا پككي مالا قلوش مرانين بحثا يعني شروفين وي وزانبونه وي وتيجشنا ويش روشا تركير وبحثا آكابا واردوغان ونظام تشوتش مشتيلو وان خمناك مديا پككي دو حمو ببو مديا جهابي حمو يعني نتني بس ستيرك تي في ونظام چه آلاف انواني ميديا مالبر ويب سايت وجابي اف كردي مي سوري واف هنا كرتيل خور بحق وسهار ببون حق وسهار ببون ولو كتبون عيني ببون عيني وق قري محبي كس ندويري رخنا بك ولو ايش بيدك ج او سلمان بيتر ايريشي كي هم رخنا بلوكا هاني بكل في كسك وشب وبنبهي جبير نكن يعني او بنبهي جبير نكن يعني جواكا ميم انا وياك جمر تركب ويبيج ولت انتي ديمقراطيك تشما جواكا ميم قبولناك بريمام جواكا ميم قبول لكن لبر جواكا ميم سروك تاين وبيبه نئم بس ناخواصم بسروكيم جیانا خودشین لی چارنوسا گل چارنوسا موشه وانه ند دسته جواکا ميم دبه ام رخنا جواكا ميم يعني ايدي امولو بشك رخنا دكن حين يوقف افسيونيزم لاوروبا كي رخنا لاسرائيل بكت تدجي الساميه تبه هولوكوست رايه تنازيه تنظام بمي منطقي هاني نيجي كي مساله دبن درو يعني اجا كسين كل يعني ناوي كفتي خو دافشن شوربا بككي والوقت بككي باخر والريكلام وبهانا وتشتا كي رخنا لفي تشيروكا ولفي درو خاباندنا مثلا بك وكيدش من ليدنرن دبر بنرن نها ديوان البجارتني هاند تركيا بسركت كماليزم بسركت اسلاميزم بسركت وكردوان داكرن اسلاميزم ما AKP بسركت جبركو يعني خوياي هذا هجمار
دهندري برلمانتو ده چوقي سبدت خستن و سرو كوماريه جيده وبيچن جارا دوامين و كماليزما كو لباكوري كردستاني قاشو نما بو وادي سافاگريا كماليزم هبو يعني كماليزما دناوا پککی ده جه خو گرتو بو دناوا كردستاني ده هبو لانها او ماسك شينما كماليزما كماليزم öz كماليزم مكتر كاغوتي او نهاد دي سافاگريا و سرپشتا کی سرپشتا کردار ربنین کردا دیسا کمالیزمی و گراندن موشه قرسه سرحده آمده مردین شرنخه جزیره جوله مرگه کو تو آنا هر بوتانه تو ششوانه کی بپرسه که تو یاو تو کمال قلشدار اغلو ناز دکه بیشن نا لی دنگی خدایی عفرم شپکه کی رو ویچتی هانکر عفرم جم مدیا پککیر کو بویرنگی يعني بي سروبر ريكلاما جها بيكر عفرم ج قنديلير كو اف بريارا هاني قرد وبان سركفتن وبان دسكفتني مزن بدس خست عفرم جا آبور كو دهينا هات قرتن بسني وريكلامك مصطفى كمال آتاتورك دكر و ايريشي سرهلدان الشيخ سعيد دكر ودو خست دستي آبو يعني آبو دستي مصطفى كمال آتاتورك جو خوينا كردا بشو عفرم جوار از چجو يعني زيدي بيز چجوار بيجم هنا ونشو قايزة بيجن بيشك يجي قالي كرد مخابن بي وكي كري لنافا وكي هفير لنافا دستي بقي كيد چپ راس چپ کسک به کسک چپ شین به چپ پنبهی و سور و زرو نزانم و بنفسجی به يعني يقولوا راحت نورمال بهيساني في قلي هاني في كتلة جماوري كردا PKK قوي وان ببي آخرين çevgirin Türkiye'nin genigi ve vagarini ahuru u gova CHP PKK كيف أخوي إيكو صرخة قبول دك رشما خو تيخ دستي AKP هزار جاری لی پیروز به ایکو قبول دکل سر خو رشما خو تيخ دستي CHP هزار جاری لی پیروز به لید بکنه کس بپرسه ما الترناتیف هبو الترناتیف هبو بریجی هبو نهاجی هی و سبجی هی الترناتیف کو PKK وگره پارتیا کارگری کردستان وگره يعني بشیوین آشتیانه و سویلانه و دموکراتیک ناسنامه و ماف و چارنوسا کردا بپاریز تنازل نکه تعویز نکه گته تنازل کرجی دی سیاستی ده نه تنازل بلاش بن نه بدعوا وقت ترکا گوتی یعنی تتعویز دا دبی لهمبری وی دقاتی وی خزنجو دستکرت هبن اگر نه دقات بجی لی بقاسی وی به وكيدن خسارة وكيدن ضرر زيانة فكك حتى روجا إيرو جو خوينا كردا جو مافي كردا جو هيزا كردا ضرر زيانة ده و كسين كو خونا وان بود بچن پارلمانتوی بدنگی کردا PKK وان دشینی پارلمانتو وان دک سروکی خوی فخری جی ایده هزار جاری با پیروزه سروکی وی فخری ایمه از با آپو اعتراف ناکم آپو نه سروکی منی نتویه نه سروکی منی فخریه آپو نه سروکی منی از سری سر اندر بکم سروکی خوی فخری دهر بره هزار خیری منجی بازاری هانه ببینن و ایمدی آپو زندانی در که و به سروکی کومارانه تویا دموکراتیک آکو نها سروکی متنی هبو ریبره گلی کرد نها كمال قلشدار أغلو أو جيبية ريبري قالين تويا ديمقراطيك وكومارا ديمقراطيك حتى مجالة كيدين دناوا خير وخوشية ده بمينة
Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. Digel Hoşeng programekî heftane li ser ekranê Xanî TV'ye. Her roja sêşembê saet 8 êvarê li gorî dema Ewropa ez li benda we me, hûn jî li benda bibin.